Helo, croeso i uned 10 y cwrs sylfaen. Eirian dwi, a heddiw, da ni'n mynd i edrych ar y dyfodol, the future. Rwan, da chi wedi gwneud y dyfodol o'r blaen yn y cwrs mynediad. Da chi'n cofio? Mi byddai'n mynd. I will be going. Iawn? Okay. Ond heddiw, da ni'n mynd i edrych ar ffordd dipyn bach mwy dramatic, dipyn bach mwy immediate o ddeud y dyfodol. Iawn? Okay. Os da chi'n clywed y drws, rhywun yn cnocio'r drws, be da chi'n deud? Ydych chi'n deud I will be going, mi fyddai'n mynd, neu I'll go? I'll go, ie? Yeah? Os da chi'n mynd i dafarn a da chi'n deud I will be buying this round, neu I'll buy this round. Da chi'n deud I'll buy. Okay? Felly, da ni'n mynd i ddysgu I will do something heddiw. O'r gorau? Iawn. Mae'n hawdd. Os da chi'n cofio mi nes i fynd, dyma y dyfodol o mi nes i fynd. Felly, yn lle deud mi nes i, da ni'n deud mi na i. Iawn? Felly, cofiwch mi fydda i. Iawn? Wel, tro yma, yn lle mi nes i, mi wna i. Mi wna i. Iawn? Felly, dyma sut da ni'n deud. O'r gorau, sut da chi'n deud I will make, cos mi na i ydi I will make, yeah? Mi na i'r coffi. Iawn? Chi. I'll make the coffee. Iawn. I'll make the tea. Mi na i'r te. I'll make the supper. Mi na i'r swper. Iawn? Hefyd, I'll do. Iawn? I'll do the homework. Mi na i'r gwaith cartre. Iawn? I'll make the bed. Mi na i'r gwely. Okay? Mae'n hawdd. O'r gorau? Ond fel yn y gorffennol efo mi nes i fynd, da chi'n medru deud mi na i fynd. Okay? Mi na i, mi nes i fynd, treigliad meddal. Mi na i fynd. Okay? Iawn? Felly triwch I will cook. Mi na i goginio. Iawn? I will drive. Mi na i yrru. I'll pay. Mi na i dalu. Iawn, felly person gyntaf, mi na i. Rwan ta, da chi'n cofio yn y dyfodol I will be, mi byddi di. Mi byddi di. Felly, tro yma da chi'n adio i, mi neu di. Mi neu di. Iawn? A chi? Mi neu di. Mi neu di dalu. A chi? You will go. Mi neu di fynd. Ond deud gwir, da ni'n defnyddio neu di mewn cwestiwn fel arfer. Felly dim mi a swnio fel cwestiwn. Neu di dalu? Trwy chi. Will you go? Neu di fynd? Will you drive? Neu di yrru? Iawn. Will you cook? Neu di goginio? Okay. Will you do the homework? Neu di'r gwaith cartre? Yr un fath. Iawn. Okay. Felly, da ni eisiau gwybod sut i ddeud yes or no i hyn. Neu di goginio? Ateb. Na i, fel mi na i, heb yr mi. Yeah? Na i. Neu di yrru? Na i. Neu di smwddio? Y tro yma, da ni'n rhoi na yn gyntaf. Na, na i. Neu di smwddio? Na, na i. Neu di yrru? Na, na i. Okay, felly yes, na i, no,
Na, wna i. OK, hapus? Da iawn. Gret, OK. Wedyn, na i fynd rwan i ni. Iawn, felly, mi fyddwn ni'n mynd, we will be going, okay? Mi wnawn ni, felly mi wna ac adio hwn, mi wnawn ni fynd. Mi wnawn ni fynd, a chi? Mi wnawn ni yrru. Right, beth am goginio? Mi wnawn ni goginio, iawn. Beth am talu? Mi wnawn ni dalu. Okay, a'r cwestiwn efo chi ydy, da chi'n cofio mi fyddwch chi, newch chi, newch chi, iawn? Mi newch chi. Felly, mi newch chi dalu, chi? Mi newch chi dalu, iawn, ond eto, cwestiwn fel arfer, dim mi. Newch chi dalu, iawn? Sut da chi'n dweud will you, grŵp, drive? Newch chi yrru? Will you cook? Newch chi goginio? Will you go? Newch chi fynd? Iawn? A wedyn, efo they, da ni'n deud fel mi fyddan nhw'n mynd, iawn? Mi na nhw fynd, mi na nhw fynd, mi na nhw, felly mi na nhw. Triwch chi, mi na nhw. Mi na nhw goginio. They will drive. Mi na nhw yrru. They will pay. Mi na nhw dalu. O'r gorau? Felly, mae yna un person ar ôl. Fo neu hi. Reit. Mae hwn yn wahanol i bydd. Felly, mi fydd o. Iawn. Tro yma, da ni'n deud mi neith o. Triwch chi. Mi neith o. Eto? Mi neith o. Iawn. Felly, mi neith o fynd. Mi neith o goginio. Mi neith o dalu. Hapus? Mi neith o. Felly, ar fôl i, mi na i, mi neud i, neu neud i, mi neith o, mi neith hi. Mi nawn ni, mi newch chi, neu newch chi. Mi na nhw. Hapus? Ac un peth arall, os da chi eisiau dweud I won't, mae'n hawdd iawn, o'r gorau. Yn lle dweud mi na i fynd, dim mi, na i ddim. Na i ddim mynd. Fel mi nes i. Mi nes i fynd, nes i ddim mynd. Okay? Ond yn y dyfodol, mi na i fynd, na i ddim mynd. Dim treigliad, achos mae'r ddim wedi cael y treigliad yn barod. Iawn, felly, sut ydych chi'n deud I won't drive? Na i ddim gyrru. Sut ydych chi'n deud I won't pay? Na i ddim talu. So dwi'n mynd i ddeud brawddeg positif a dwi eisiau chi ddeud y frawddeg negatif. Iawn? Mi na i goginio. Na i ddim coginio. Mi na i yrru. Na i ddim gyrru. Mi na i ddarllen y llyfr. Na i ddim darllen y llyfr. Mi na i
edrych ar y teledu. Na i ddim edrych ar y teledu. Mi na i wylio'r gêm. Na i ddim gwylio'r gêm. Iawn? Ac mae'r un fath efo mi neith o ddim, mi nawn ni, nawn ni ddim, ag ati. A dyna ni. Dyna uned 10. Ffordd arall o siarad am y dyfodol. A da ni'n gweithio ar y tens newydd yma eto yn yr uned nesaf. Ond am y tro, dyna ni. Felly wela i chi yn uned 11. Os da chi'n mwynhau'r fideos yma, cofiwch bod y fideos ar YouTube Dysgu Cymraeg. Wela i chi yn yr uned nesaf. Hwyl!